Iyona ndlela le okumele siphile ngayo kuleli zwe leli ukuthi mangabe senza ama-peaceful march, kuqhamuke abanye bobhuti bethu nodadewethu bathi siyahlukumeza, we are wrong, bla 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 bla. Ufila right yini mawubona abantu bakithi abangaka abahlala emgwaqeni? Mawubona abantu bakithi abangaka abadla ama-drugs, abantu bakithi abangaka abangasayinakekeli, kusasa bazogqekeza kwakho, kusasa bazodlwengula wena, kusasa abazongena kwakho bafike bakubulale be under influence ama-drugs, bengawathenganga kimi noma komunye umuntu, bengawathenganga kuKhumalo, bawathenge kuMuhammad, bawathenge kubani. Then mangabe sizwakalisa ilaka lethu sithukwe ngeinhlamba kuze kuvulwa namacala ezinkantolo kuthiwa sihlukumeza abantu